Eugene Official. Yes, ibyacu rero ntibitinda tayari twamaze kuba dusesekara muri za Minembwe aho urugamba rwose ruri kuba rukomeye cyane. Impande zombi zihanganye, ndavuga abari kurwana ku ruhande rwa Kishasa, abari kurwana ku ruhande rwa AFC/M23 ndetse na Twirwaneho. Imirwano hano muri za Minembwe y'imbunda nini ndetse n'into irimo iravuza ubuhuha, drone zitagira abapilote, ukunekana cyangwa se uguhigana ku mpande zombi birakomeye. Muri iki kiganiro rwose nkaba ninjiye ndi kumwe na mugenzi wanjye Ngoga. Ndabizi ko iyo mwumvishe Ngoga mamu tayari muhita benshi muzi ko tayari agahu kaba kamaze gusa no gahura n'umunyutsi. Aka kanya rero tukatugarukanye muri iki kiganiro cyo kuri uyu mugoroba. Ngoga, wiriwe neza? Mwiriwe cyane bwana munyamakuru Eugene, ndagusuhuje mbonera umwanya wo gusuhuza abakunzi bacu, mbaha ikaze mu makuru yacu nkuko tugiye kuyabagezaho. Murakoze. Yes, Ngoga, hari amakuru rero, hari inkuru rwose iri kuba ndagira ngo utugezeho ubundi sasa situation hano muri za Minembwe, yaba ibigendanye n'urugamba ubituvira imuzini muzingo. Nahoze mbona bavuga ko rwose abasirikare ba FARDC n'abarundi ngo bari kugenda batoragura mu mazu y'abaturage bari guhungiramo, urugamba bari gukubitwa byakomeye. Ariko nanone tukajya kubona tukabona bamwe batangaje ngo Minembwe barayifite, santere bamaze kuba bayifata, urundi narwo bati Minembwe santere nibo bari kuyigenzura. Ariko ukumva nyine urugamba ruracyakomeye, ruri kuba kugezana n'ubu turi muri studio rwose ukaba wanakumva bakubwira ko bikomeye. Ubundi ibi bintu bya muri Minembwe bimeze bite bwana Ngoga? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Kubijyanye n'ifatwa rya centre ya Minembwe, mu ruhande rumwe uri kumva guverinoma na FARDC na coalition ndetse n'ibinyamakuru biri ku ruhande rwabo bavuga yuko Minembwe yafashwe na FARDC na coalition. Ku rundi ruhande rero rwa Twirwaneho na M23 nabo ukumva hari amakuru avuga yuko kugeza kuri uyu munota centre ya Minembwe itarafatwa. Rero niyo ngiye kubagezaho amakuru afatika y'ukuri, atari amakuru yo kumva ngo nukumva cyangwa kubwirwa. Oya, ayo ni amakuru mpagazeho ubwanjye ku giti cyanjye, shobora kubagezaho ukuri nk'uko imboni zanjye zagiye zibingezaho, ndetse zimwe ziri no ku mirongo y'urugamba. So rero bwana munyamakuru, ikigaragara iyo centre ya Minembwe ikomeje kuba isibaniro. Tugiye gufata impande zombi tutagiye mu marangamutima, nuko centre ya Minembwe ni centre igizwe n'uduce dutandukanye, ariko nuayo yo hagati ariyo centre neza iriho n'ikibuga cy'indege. Naho ngaho mu gace kitwa ni muri ako gace kitwa agace kari aho ngaho muri centre karimo n'ikibuga cy'indege. Ikibuga cy'indege kiri muri Gasiza, noneho Gasiza ikaba muri Madegu. Rero aho ngaho niho centre ya Minembwe nk'uko i Kigali muvuga Nyarugenge. Ariko noneho ozalantour cyangwa se mu nkengero za Madegu, aho ngaho hari utundi duce dutandukanye tugize centre ya Minembwe, tugera nko ku duce 11 nibiba ngombwa nababwira urutonde n'amazina. Muri utwo duce rero dukikije rero centre ya Minembwe harimo na Ilundu, hariya muri za Ruri na Mavi n'utundi duce dutandukanye. Aho rero za Ilundu byumvikane aho FARDC ivuga yuko yigamba yuko yageze muri centre ya Minembwe, ni ukuvuga ngo nimba FARDC mu by'ukuri ishobora kugaba igitero ikagera muri Ilundu, biba bivuze yuko tayari bigeje mu nkengero za centre ya Minembwe, kuko iyo ngiyo Ilundu tuvuga ni agace cyangwa se ni quartier gafite ibikorwa remezo bikomeye cyane, birimo na katedrale ikomeye y'abakatolike, bafite ibitaro, bafite n'amashuri n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. So rero birumvikana ko nimba imirwano igenda ikagera muri ako gace, kabone nubwo basubizwayo ariko muri makeya bageze no mu nkengero z'uwo mujyi cyangwa se mu bice bimwe bya centre ya Minembwe. So rero tufashe nk'urugero, ni nk'uko bavuga ngo umwanzi arimo ararwanirira tuvuge wenda hariya Igoma, ugafata kiriya gice hariya mu kibaya, ibice mbese byo muri Nyiragongo
nyiragongo bikikije umujyi wa Goma. Uvuga rero mu mirwanirire akubwira yuko umujyi wa Goma yawugezeho kandi akiri mu nkengero z'umujyi wa Goma, nk'uko AFC M23 yakomeje kurwanirira mu nkengero z'umujyi wa Goma, tukibaza uburyo bari bufata umujyi wa Goma bikadushobera. So rero nabo ku mpande zombi ikigaragara FRDC aho igaba ibitero harimo ibice bimwe biri muri centre ya Minembwe, uko niko kuri, ariko kugeza kuri uyu munota ntabwo bari bafata centre ya Minembwe ariyo yitwa Madegu irimo n'ikibuga cy'indege aho ngaho twavuze za Kiziba. So rero bwana munyamakuru, hano rero twinjiye mu makuru yimbitse rero nuko hashingiwe ku mabwiriza Perezida Kisekedi yahaye FRDC na coalition. Ngoga urakoze, buretse tubanze gato dutumikira badutumye ubone ukomeze rwose amakuru. Ndumva ibintu byashyushye, ibintu bimeze neza cyane. Urakoze cyane, amakuru yashyushye reka tuze tuyabagezeho 100%. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ngoga, twagarutse rero nyuma yo kwamamaza, wari ukitubwira uko ibintu byifashe buri kamwe kose, utubwira ibijyanye na Evariste Ndayishimiye ndetse na Gisekedi. Umwanya uracyaha ufite rwose, komeza utubwire. Urakoze cyane bwana munyamakuru, nk'uko twageza amakuru afatika ku bakunzi bacu. Mu nama Evariste Ndayishimiye yagiranye na Perezida Kisekedi, birumvikana neza yuko Perezida Kisekedi yasabye Ndayishimiye ko agomba gukora uko ashoboye kose kugira ngo abashe kugera ku ntego mu byo agiye kwizeza abakongomani. Rero ibyo Kisekedi yijeje abakongomani byatumye rero Perezida Ndayishimiye w'u Burundi azamura ingabo ze n'imizi n'imiganda ndetse n'izindi ngabo za Tanzania zaje kwiyemvorovinga muri izo ngabo za FDNB kugira ngo bajye mu rugamba rwo gufata Minembwe, ndetse no kuba promesse ya Kisekedi yagera ku ntego. Promesse rero ya Kisekedi rero imeze gute bakunzi bacu? Aha rero nibwo tugiye kwinjiramo mu buryo bwimbitse, hashingiwe rero ku mabwiriza Perezida Kisekedi yahaye FRDC nyuma yo kuganira na Perezida Ndayishimiye. Perezida Kisekedi yahaye FRDC amabwiriza ndetse na coalition harimo n'abacyanshuro. Ko muri aya mabwiriza rero yabahaye nuko yababwiye yuko ati njyewe nemereye abakongomani ko mbere yuko tugera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 ubwo tuzizihiza umunsi w'ubwigenge bwa Kongo, mugomba uwo munsi ugomba kwizihizwa Minembwe yose n'ibice byose mwamaze kuyirukanamo icyitwa twirwaneho na AFC M23. Ni muri urwo rwego rero nyuma y'iyo briefing ikomeye Perezida Kisekedi yahaye FRDC na coalition harimo n'abacyanshuro, ni muri urwo rwego rero FRDC na coalition bongereye imbaraga mu mirwano yo mu misozi ya Minembwe. So rero byabaye ngombwa ko muri iyi organisation nabo FRDC na coalition nabo bacyanshuro nabo bakora organisation mu buryo bukurikira. Ubwabo babanje kwicamo force eshatu ndetse zigomba kurwana muri zone zitandukanye, atari
kwa kundi barwanaga usanga nka FDLR ugasanga yivanze na FRDC na Wazalendo n'abarundi. Oya, ubu ngubu icyo bakoze nyuma yo kubona munition bakabona umubare munini w'ingabo za IBU ndetse n'izindi forces zitandukanye, ahangaha rero bakoze organisation mu buryo bukurikira. Organisation rero bakoze mu kugaba ibitero mu bice bitandukanye biteye gutya, bigabyemo mu bice bitatu cyangwa se mu byiciro bitatu by'ingabo. FRDC na coalition icyo bagomba kurwanira ni mu byerekezo bitatu. Nukuvuga ngo ndashaka kuvuga kuri organisation bakoze ndetse mvuge n'ibyerekezo bagiye baganamo. Muri iyo organisation rero mu misozi ya bakoreye kugira ngo babashe gufata centre ya Minembwe. Hano icyiciro cya mbere cyangwa se deployment ya mbere igizwe na IBU ifatanije na Serpa Noire. Serpa Noire nanone n'undi mutwe wa FRDC ukaze cyane nk'uko twavuga ngo ni special force nayo nka IBU. So rero aba ba IBU na Serpa Noire nicyo cyiciro cya mbere. Aba rero FRDC none icyiciro cya kabiri bagishira kuba ari cya FRDC na Wazalendo. Icyiciro cya gatatu kibi cya FRDC na FDNB. Mubanze mubyumve neza uburyo babanje kwishira mu matsinda atandukanye nk'uko nabisubiramo. Icyiciro cya mbere kigizwe na IBU na Serpa Noire. Icyiciro cya kabiri kigizwe na FRDC na Wazalendo. Icyiciro cya gatatu kigizwe na FRDC na FDNB. So rero ngiye kubagezaho ibyerekezo bafashe muri ibyo byiciro uburyo bigabanijemo uko ari bitatu. Icyerekezo cya mbere ni icyerekezo cyagiye kurwanirira mu gace ka Mikenke na Kitavi. Aha rero muri Mikenke na Kitavi abagiye kurwaniriraho ni FRDC na Wazalendo, nibo bagabye ibitero muri Mikenke na muri Kitavi. Hano rero muri iyi mirwano rero bahanganye bikomeye n'ingabo za M23 na twirwaneho, ariko birangira FRDC hano mu gace ka Kitavi ihatwitse umubare w'amazu atari make muri aka gace ka Kitavi. Gusa baje gusubizwa inyuma ku buryo kugeza kuri uyu munota kano gace ka Kitavi karacyagenzurwa n'ingabo za AFC M23 na twirwaneho, kabone nubwo imirwano igikomeje ariko haracyari under control. Nago babashije gutsimburwa mu byimbo, gusa babashije gusunikwa nabo barongera barasunika, ariko baza gusunika amwe mu mazu y'abaturage bamaze kuyatwika. So rero icyumvikana icyo nicyo gice cya mbere cya FRDC na Wazalendo aho bagabye ibitero muri Mikenke na Kitavi. So rero hano tugiye gukomereza mu cyerekezo cya kabiri. Mu cyerekezo cya kabiri ni hano imirwano yakomereje guca ibintu na n'ubu igica ibintu muri kano gace ka Bidegu na gace ka Karingi. Muri aka rero gace ka Bidegu na Karingi hano hagiye force ya IBU na les Serpa Noire. Aha rero IBU na les Serpa Noire byaje kuba ngombwa hano Karingi na Bidegu, muvandimwe namwe bakunzi bacu, barakubiswe bimwe bihagije ku buryo rero baje kwiyambaza indege arizo drone ndetse na Sukhoi 25. Hano rero Serpa Noire rero birumvikana ko bakoresheje drone na Sukhoi kugira ngo babashe kuza gukora intervention, barebe nimba bashobora kuba bakwadvancinga bigakunda, kuko kuri infantry gusa byari byananiranye. Muri rero organisation rero nibo barwanira hafi ya Ilundu. Aba rero ba IBU na les Serpa Noire babashije kurwana, baragenda basa nk'abasubije inyuma AFC M23 na twirwaneho babageza mu gace ka Ilundu. Aha rero muri Ilundu rero nibwo nababwiraga, nayo ni imwe muri quartier igize mu makartier ya Minembwe centre. Iyo rero bavuga FRDC na coalition bavuga yuko bageze muri centre ya Minembwe, mujye mwumva yuko atari centre hagati, ahubwo ari mu nkengero z'umujyi wa Minembwe cyangwa za centre ya Minembwe, kandi mu bice biri muri izo nkengero niyo Ilundu
Irundu nayo iri mu nkengero ya Minembwe. Aho rero nibyo rero nababwira mu kugera muri Irundu, abo bahanganye hano mu gace ka Ruhinamavi birumvikana na gasozi kagizwe n'amashyamba. Kugeza kuri uyu munota aka gace ka Ruhinamavi kari muri Irundu, umuriro uracyari umuriro hagati ya FARDC na coalition, aho bakomeje guhangana na M23 ndetse na Twirwaneho. Aha rero muri Ruhinamavi rero urumva ko ni muri 10 km na centre ya Minembwe. Icyerekezo rero cya gatatu rero ni icyerekezo cya Gakenke. Iki cyerekezo rero cya Gakenke cyaba kirimo kirarwaniramo FDNB na FDLR. Hano rero mu cyerekezo cya Gakenke rero muri iyi mirwano rero iri kuba muri iki cyerekezo cya Gakenke, icyo nababwira nuko FDNB na FDLR bashaka gufata umusozi wa Sinayi berekeza muri Minembwe centre, kandi umusozi wa Sinayi uri hejuru jise ya centre ya Minembwe. Rero muri iyo mirwano rero berekeza mu Minembwe centre, icyitonderwa nuko kugeza uyu munota turi kuvugana M23 na Twirwaneho yabashije kubasubiza inyuma, ariko imirwano iracyakomeje. Kugeza rero kuri uyu munota AFC M23 na Twirwaneho niho bagifite under control aka gace nababwiraga ka Ruhinamavi kari ku birometero 10 na centre ya Minembwe ndetse na kano gace ka Irundu. Ariko kugeza kuri uyu munota imirwano iracyari imirwano, ntabwo tubizi iby'imirwano bigenda bihinduka. Dushobora kuvuga aya makuru muri aka kanya, mu wundi mwanya tukavuga ni makuru AFC M23 yongeye kubakura mu bice byose babashije kwatakingamo, nk'uko nanone tutatinda yuko bashobora kuba banagera muri centre ya Minembwe. Ariko ibyo byose mu mirwano nta kidashoboka. Ariko kugeza muri uyu munota tuvugana muri Minembwe centre ya Minembwe n'uduce twinshi tuwakikije ni amahoro, ni umutuzo, ni umutekano. Gusa haragaragara impunzi nyinshi n'ibibazo basanganywe by'ibura ry'imiti ndetse n'ibiribwa. Bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu, icyo nicyo twabasha kubagezaho. Murakoze cyane. Sinzi rero niba twahita tuva hano rwose, tuva muri za Minembwe tugahita twerekeza no mu zindi teritwari. Gusa ariko nabonaga Minembwe ufitemo hafi ibice bibiri byose. Sinzi niba byose wabijyaniranya yose wamaze kugenda uyatugezaho. Nibyo ni amakuru afatika yo ku rugamba tugiye kubagezaho uko situation ihagaze. Bwana munyamakuru, nagiraga rero ngo uhita ariyo ukurikizaho tubwire sasa situation yo ku rugamba, ubundi duhite tuza tujya no muri Uvira. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Hano aya makuru ni amakuru y'ingenzi cyane yagiye avugwa ndetse akavugisha benshi amagambo atandukanye. Ariko noneho aya makuru twinjiyemo ni amakuru afite certitude kandi y'ukuri atavangiye. Aya makuru rero agaragaza ibyabereye ku mirongo y'urugamba. Twavuze yuko le Serpent Noir na Ibu bari bahamagaje drone ndetse banahamagaza na Sukhoi. Muri izo rero drone zaje niyo Sukhoi yaje kurasa hano muri Mikenke, angana Gakenke na Irundu. FARDC na FDNB biragaragara neza yuko muri ibyo bitero iyo drone yaje kugaba aho ngaho muri Irundu, muri kano gace ka Ruhinamavi, kugira ngo babashe kugafata neza no gukomeza muri centre ya Minembwe. Icyo twababwira bwana munyamakuru, hano muri Ruhinamavi hano abantu kugira ngo babashe kumva neza, aho barimo barwanira na hitwa kwa Harera ndetse no kwa Mulondanyi. Abo nibo bagabo bazwi muri iyo quartier yarimo irwanirirwamo mu nkengero za centre ya Minembwe. Hano rero icyo nakubwira, muri iyo drone rero yaje kurasa muri Karingi, irasa muri Gakenke, irasa hose. Ahangaha nibyo mubwira mu mirwano yo mu kirere niyo ngiye kubanzirizaho, nuko iyo drone ingabo za AFC M23 zahise ziyirasa muri kwa kwirasa ya mahushuka nk'uko ya ndege yarasiwe muri Tanganyika byagenze. Iyo Sukhoi rero biba ngombwa yuko ishaka gusubira Ikalemi, ariko ibona yuko pilote abona yuko bitari bukunde, bafata
itinerere cyangwa se icyerekezo cyo kuyijyana iyo ndege ngo ijye kugwa muri Manyema ku kibuga cy'indege cya Kindu. So rero iyo ndege ntabwo yabashije kugera aho ku kibuga cy'indege cya Kindu kuko yabashije kugwa hafi yaho mu bihuru by'ahantu barahazi abazi aho Kindu, ahantu bita kuri 21 kilometre. Aho rero kuri 21 kilometre muri ibyo bihuru iyo ndege niyo yaguye muri uko kugwa. Amakuru yagezeho nuko abasirikare batatu bari muri iyo ndege harimo na pilote ko babashije gusiga ubuzima muri iyo ndege. Nkomeje rero ikigaragara muri iyi mirwano, iyo ndege imaze kuraswa birumvikana ko force souterraine cyangwa se infantry za Ibu ndetse na les serpents noirs zahita zicika intege, zirakubitwa muri ibi bice bitandukanye za Karingizo, za Gakenke na muri ibi bice bitandukanye. Ibyo bitero byose byashubije inyuma yuko batakaza force aérienne, biba ngombwa ko muri uko gukubitwa na AFC M23 hano bwana munyamakuru mbaye precision nushaka akaba afite umuvandimwe kugira ngo abashe kugira ngo amubaza aya makuru, nuko kugeza kuri uyu munota izi ngabo za Ibu na les serpents noirs bahungiye mu gace bita Mukoko. Hano rero Mukoko ahangaha niho bahungiye nyuma ubwo bari bamaze kwiyambaza indege zimaze gukubitwa n'izo drone bigaragara nkaho zamaze guharasingwa niyo suko imaze kuraswa muri ubwo buryo, baje gusubizwa inyuma. Ubu tuvugana les serpents noirs ndetse na Ibu bari muri aka gace ka Mukoko, niho bari kugerageza gukora organisation yo gukomeza imirwano muri Gakenke no mu bindi bice bitandukanye. Byumvikane bwana munyamakuru yuko urugamba ruracyahinamiranye. Rero bwana munyamakuru, ndatekereza rero ko mu ncamake ayo makuru niyo nabasha kubagezaho. Gusa iyo Sukhoi irashwe nyuma y'iminsi 3. Tuvuze amakuru ya Sukhoi nayo yazaga kurasa mu Minembwe igiye kugira ngo ijye kurodinga andi makompora ngo igaruke kurasa, irasirwa nanone igihushuka. Birumvikana nanone nimba FC M23 idafite indege zirasa Sukhoi nkuko byagendaga muri Nord Kivu simbizi, nuko gusa nayo makuru twayavuze ko nayo yarashwe igihushuka muri kariya gace kari hagati y'ibirwa bya Ugwari ndetse na Baraka, iza guhanurwa mu mazi. Ibyo twarabibabwiye mu makuru yacu y'ubushize ndetse n'andi marezo sosiyo yagiye abigaragaza n'amashusho. Bwana munyamakuru nkuko wabibonye niko byageze. Ikigaragara rero AFC M23 imirwano iracyakomeje kuri front line, nihangana hagati ya AFC M23 ifatanije na Twirwaneho, aho bakomeje guhangana na force za FARDC, Ibu, les serpents noirs, abacyanshuro, Wazalendo, FDLR, P5 n'izindi force. Ariko kugeza kuri uyu munota ntabwo bari bakura mu byimbo cyangwa se mu birindiro AFC M23 ngo bayifatane centre ya Minembwe. Murakoze. Cesar tubanye ngoga. Hanyuma ariko nanone muri teritwari ya Uvira naho haravugwa ibitero bikomeye cyane. Ibi bitero rero bikaba bivugwa rwose ko byagabwe na FARDC, FDNB, FDL na Wazalendo. Babigabye rero ibi bitero mu by'ukuri kuri M23 na Twirwaneho muri ahitwa ngo ni Kundondo, akaba ari muri groupement ya Bijombo. Iyi mirwano cyangwa se ibitero byari bihagaze bite, byagenze bite bwana Ngoga? Urakoze cyane, naringiye kukubaza kuri alternative ngo dukore debate nimba ese Kisekedi urabiho mu bushishozi bwawe nimba wabona ko azagera ku ntego yuko bazagera ku munsi w'ubwigenge bigaruriye Minembwe. Ariko ibyo turaza kubijya mu zindi debate. Ariko noneho mu gihe imirwano ikomereje muri ibyo byerekezo bya Minembwe, ariko Ngoga twanabivugaho rwose kuko tukanabona gukomeza kuko binajyanye n'ibyo rwose wari umaze kutugezaho.
kuko nimugoroba ndimo ndabona mu kanya gato ASF turasinzi nawe wabibonye bari no muri press conference wabibonye nabibonye amakuru ndayafite hariyo n'imboni yangiriye mu kanya amakuru araba yangezeho y'ibyavugiwe hanyuma rero maze kubona amakuru banabigarutseho bavuga yuko Gisekedi ngo yongeye gutangiza intambara ashatse gutangiza intambara kuko urabizi ko Gisekedi yasezeranyije abaturage ko ubwo yari kubazwa nyine ku bigendanye n'umukino wari umaze kurangira wahuzaga Portugal nyine na Congo bamubajije byinshi agira byinshi avuga ko ngo rwose ngo ndetse yasezeranyije abaturage mbese muri make ko umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu vuba bagiye kubisubirana avuga strategy bakoresheje ko bakore kugira ngo bafashe Messi ni byinshi cyane wenda twanabigarukaho ngo kuba batsinze nyine ngo bafashe Messi ngo Cristiano Ronaldo ngo nkuko nubundi bamumetirije ngo nkuko bametirije u Rwanda yashaka kugaruka kanyine ava ko ngo u Rwanda muri iyi minsi urabizi ko ava ko ari rwo ruri kurwana na M23 ngo muri iyi minsi bari gutsinda ngo nkuko nubundi bamaze kurumetiriza rero ngo bametirije Cristiano ngo nkuko bametirije u Rwanda aha rero yahise asezeranya abaturage ngo ko agomba kubagarurira vuba hangaha rwose Goma ndetse na Bukavu so rero urebye nibyo hari urimo uravuga uti urabona ibyo bintu azabigeraho ndimo ndakubwiza ukuri ibyo ngibyo nyene nibyo arimo aravuga ariko iby'urugamba biba bitandukanye n'ibiri ku munwa aribyo twaze tunavugaho mu itangazamakuru kuko ariko ngoga ko mbona Kaniki witwa Gatsuva atangaza ko ngo muri iyi press conference witwa Kaniki ngo yaba atangaje ko Centre ya Minembwe ngo yaba ifitwe na Kinshasa arangije aravuga ngo nayo ngo ni victoire nyine ngo kuri FARDC ibintu ubwo turaza kubikurikirana tuze kureba se haba habaye impinduka muri iyi minota nabyo ubwo turaza kugenda tubireba ariko nibiri kugenda nyine nibimaze gushyirwa hanze nona twivugiraga ruti ese intsinzi yo kugera Igoma bizashoboka bizagenda bite so rero ndavuga ko ku ruhande rwanjye bwana Ngoga ndabona ko ibi bintu bitashoboka urakoze cyane bwana munyamakuru jewe icyo nakubwira cyo mpereye kuri ibyo wavugaga bijyanye ibi byavugiwe mu nama ngo Kaniki yabayemeje oya bwana munyamakuru wowe ufite experience kandi urusiniya mu itangazamakuru ikigaragara nuko ubwo bari muri iyo nama erega nibyo nakubwiye ngo mu mirwano ntabwo intambara ari amasasu hari intambara y'ubukangurambaga bushingiye kuri mobilisation tete à tete na mobilisation ikoze kuri media so media rero urumva ko reba nk'uko mu kanya niyo byo twavugaga uriya muvandimwe wanditse avuga yuko Minembwe Centre yafashwe birangije mu minota itarenze 20 arongera avuguruza iyo nkuru so rero bwana munyamakuru ibyerekeye n'itangazamakuru ni ukubyitondera abantu bagashishoza kugira ngo tubashe kubona amakuru meza afatika ndetse tunageze no ku bakunzi bacu amakuru afatika ni nayo mpamvu ubona twakoze amakuru mu masaha akeye cyane kuko nashakaga kugira ngo ngire confirmation n'amakuru afatika kandi tukayavuga tudashingiye ku marangamutima kuko FARDC na coalition bafata Minembwe tuzabitangaza ariko mu gihe batarayifata ntabwo tuzavuga ngo Minembwe yafashwe kandi itarafatwa so rero shingiye rero kuri iyo debate twari tugiyemo nuko bwana munyamakuru nakubwiza ukuri yuko nuko warubivuze ibijyanye n'umupira w'amaguru nanjye ndi umusportif ejo ubwo nakurikiranaga umupira wa Congo na Portugal birumvikana nagombaga gufana Leopard de Zaire icyambere byari ngombwa kandi nk'abanyafrika twumvaga yuko igihugu cya Afrika gishoboye no gutsinda Portugal natwe yari kuba intsinzi y'abanyafrika ndetse n'abakunda Congo so rero bwana munyamakuru ikigaragara rero ibyo byishimo rero ntabwo mvuze kuri perezida ni umuntu wubashywe cyane ariko muri abo bandi bandika ayo makuru nuko ngo umusazi arotarya kuvuga ngo wafata Minembwe nyuma yo gufata Minembwe ugafata Bukavu warangiza ngo ugafata Goma ibyo ngibyo rwose n'indoto z'umusazi ntabwo byakunda so rero bwana munyamakuru ntabwo nshatse gutukana ndashaka kugira ngo mvuge ngo umugani ugana akariho so bwana munyamakuru rero ndakomeje hano mu byo nakubwira cyo muri iyi
predication cyangwa se muri ibyo byifuzo bya Perezida Tshisekedi birumvikana yashatse gutanga morale mu bakongomani anyuze mu mikino, mbese abyitiranya n'igisirikare. nawe ubwe nyakubahwa Perezida wa Kongo Tshisekedi yivugiye yuko ubushobozi bw'igisirikare cya Kongo bamubeshe, bigatuma asezeranya ariko agiye gukubita u Rwanda mu gihe gitoya namara gutorwa, ariko bikaza kurangira bitabaye kuko yasanze ibyo bamubwiye baramubeshe cyane ko atigeze aba umusirikare. So rero laisser la guerre militaire au militaire et la guerre civile au civile. So rero bwana munyamakuru, nibareke amabanga ya gisirikare abe ku basirikare n'amabanga ya gisivili akomeze mu nshingano za gisivili. Bwana munyamakuru, ndatekereza ko icyo rero nakubwira cyo kuvuga ngo yafata Minembwe, kuyifata birashoboka nk'uko bidashoboka, ariko kuvuga ngo yahita afata Bukavu agafata na Goma, ese reka mubaze bwana munyamakuru, ese kuva igihe yahigiye uzi yuko Minembwe imaze imyaka 17 bari kurwana na FRDC bakarwana na FDLB na support bafite za M23 kandi bagakomeza bakaresista kugeza rero kuri uyu munota. Ubu nibwo babonye force, kabone nubwo ari majorite bafite abasirikare benshi bazamutse numva bagera ku 250. Ubu kano kanya nibwo agiye kubasha gutsinda no gutsinsura mu byimbo muri Minembwe yamaze imyaka 17 itarafatwa hataraza FM23. icyo kintu urumva gifite ishingiro? Nanjye rwose turabyumva kimwe, ndabona nta shingiro bifite kuko tumaze iminsi tunabigarukaho. Urebye uburyo ki ASF barimo gukora ibintu byabona ko rwose nta gahunda yo gutsindwa, uko yahindura strategy nako nabo bahindura izindi strategy. Nkabona rero nje ku ruhande rundi rwose nkabona ko ibyo nyine ari ukuvuga, ariko ari ibintu mu by'ukuri bitagira icyo bigeraho cyangwa se atabigeraho nk'uko ari kugenda bitekereza. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Reka rero nk'uko wari ubisabye ko twinjira hano muri teritwari ya Uvira, nimba mwanyemerera tukageza abakunzi bacu amakuru ari kuvugwa muri teritwari ya Uvira. Yes, twagiye. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Mu gihe tugifite icyerekezo cy'imirwano dukomeza gukurikirana mu misozi ya Minembwe, hano rero muri teritwari ya Uvira hongeye kubura imirwano mu buryo bukomeye. Iyi mirwano rero yubuye bwana munyamakuru, FRDC na FDLB na FDLR ndetse na Wazalendo bagabye ibitero bikomeye mu birindiro bya M23 na Twirwaneho hano ku Ndondo muri grupoma ya Bijombo mu gace kitwa Biziba. Hano rero mu Biziba rero ni mu nkengero za Mitanga. Hano mu nkengero za Mitanga rero habaye imirwano ikomeye yahuje impande zombi. Rero haje gukoreshwa imbunda z'imisaga, imbunda ziremereye zirimo za 14 za 37. Aho ngaho nizo mbunda zakoreye, uretse ko bamwe bagiye bavuga ngo hari na za BM ni ndasakure, ni imbunda y'indasakure ku buryo utayirwanisha hafi ngo bikunde. So rero ikigaragara mu makuru je nahawe n'abari ku mirongo y'urugamba nibyo imbunda z'imisaga zari zihari, ariko ndakubwiza ukuri habayeho guhangana muri ibyo bitero byagabwe mu birindiro bya M23 na Twirwaneho, ku buryo byaje kurangira M23 na Twirwaneho bakumbise inshuro kuko babateze ambushi mu bice bigera muri 6 ahangaha ku Ndondo muri aka gace nakubwe ka Kiziba. barabakubita bimwe bifatika ku buryo hano bwana munyamakuru ahangaha babashubije inyuma, babasubiza aho bavuye. Byaje rero kurangira Twirwaneho ibasubije inyuma, FRDC na coalition basubira inyuma mu buryo bukomeye, ku buryo kuri uyu munota babashije no kuhasiga abasirikare benshi baguye muri iyo mirwano yabaye mu Ndondo ya Bijombo ahatari haheruka imirwano. So rero ikigaragaraho bwana munyamakuru, report ya risasi na majeruhi baje kungezaho yabereye muri iyi mirwano yabereye hano ku Ndondo ya Bijombo hano mu gace muri aka gace ka Biziba, nuko muri report ya risasi na majeruhi nagejejweho hano ikigaragara nuko M23 yabashije kwicira aho ngaho ku rugamba FRDC
FARDC 43, FDLB 27, FDLR 45, Wazalendo 58, izindi nkomere na Mahiti bamanutse mu cyerekezo cy'imisozi ya Uvira birukanka amasigamana bazikoreye. So rero bwana munyamakuru, abakunzi bacu babyumve neza ko hano babashije noneho kuduha imibare ku ruhande rwa AFC M23 hakomeretse 3 hapfa 2. So rero bwana munyamakuru, abakunzi bacu hari igihe bajya batubaza tese kuki mu makuru menshi mutajya muduha inkomereza AFC M23 na twirwaneho cyangwa se abapfuye bo bakozwe mu marobo. Iyo rero baduhaye amakuru, ikigaragara uguha amakuru hari igihe amakuru ayaguha ashaka kugira ngo adaca intege abakunzi be, akagaba yaguha umubare mukeya cyangwa se ntayaguha ayo makuru, ariko mu makuru aguha akaguha y'uruhande rw'umwanzi, ku ruhande rwe akaba atayaguha. Ariko kuri uyu munsi wagira ngo uyu mboni yanjye yari yumvise ibyo ubusabe bwanyu, uyu munsi nibwo bamaye na resultat zaturutse ku ruhande rwa AFC M23. So rero byarangiye AFC M23 na twirwaneho ibashije kuresista muri ako gace ka Biziba, irabamanukana ku buryo mu makuru yacu ataha turaza kubagezaho muri ibyo bindi bice uko imirwano yagenze. Murakoze. Yes, ndagushimiye cyane bwana Ngoga. Niba rwose nta zindi update twakurekura tukaza gusubira mu yandi makuru. Oya, hari indi update nanone hano muri Uvira. Mu mirwano yabereye muri kano gace ka Mitamba. Mitamba. Mitamba rero, muri Mitamba rero muri territoire ya Uvira na territoire ya Fizi hagiye kugaragara ikibazo gikomeye cyane, kuko nyuma yuko AFC M23 na twirwaneho batangaje ko FARDC na coalition nibakomeza kugaba ibitero mu misozi ya Minembwe ko bazarwana intambara bazarwana izaba ariyo kwisubiza Uvira. Ubu rero tuvugana iyi force yariranga kuri Mitamba, FARDC, FDLB, Wazalendo, P5 bagabye ibitero kuri iki gice cya Mitamba, ariko bakumbitikiwe mu buryo bufatika, ariko nta ripoti ya risasi na majeruhi bashoboye kungezaho. Ubwo nibayingezaho mu masaha akurikira ndaza kuyibagezaho mu buryo burambuye. Gusa nyuma y'imirwano ikomeye nk'uko amakuru atangazwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse na bamwe mu baturage, njyewe hari n'uwo nivuganiye nawe wo muri Shima ndanamusuhuje cyane, mu makuru abaturage bagiye batanga muraza no kubikurikira no mu bindi binyamakuru bitandukanye, ndetse reka mbibire n'ibanga, hari na radio ya Wazalendo nayo ubwayo yatangaje aya makuru, ivuga amakuru mu Giswahili yitwa Amani TV Media. Mukurikire, baraza kubabwira kabone n'ubwo bavuga amakuru abogamye, ariko noneho hari amakuru batabasha guhunga. Aya makuru yo bayivugiye yuko abaturage bagaragaje yuko ingabo za AFC M23 zamaze gukikiza imisozi ya Uvira ndetse n'imisozi yo muri zone de Fizi, ahitwa ngaha mu misozi iri hejuru ya Swima. So rero Swima iyo uvuye Uvira ugera Makobola, nako Kibongo Makobola Munene ugahita ugera Mukwezi ugahita ugera Swima. Iyo misozi rero ya Swima, kwivuye Swima uhita ujya za Kabumbe ugakomeza Mboko ugana za Lweba Baraka iyo ngiyo. So rero aho ngaho Swima rero mu misozi yo hejuru kugeza ubu ngubu turi kuvugana, ibirindiro bya AFC M23 na twirwaneho tayari byageze muri iyo misozi no mu yindi misozi ugaruka mu bice bya Uvira. Abashaka kubyumva neza bumva Igiswahili nibumve kuri iyo radio ya Wazalendo, barasanga ayo makuru mbabwira hamwe n'amakuru nakuye ku mboni zanjye zira hafi, ari amakuru atariho ivumbi nk'uko bakunze kubivuga. So rero bwana munyamakuru, icyo nicyo nakubwira nuko mu minsi mikeya dushobora kumva imirwano nibatareba neza Minembwe nidafatwa, harafatwa Uvira ahubwo karabaye umuriro ugiye kwaka mu buryo bukomeye, kuko Kisekedi natagera ku ntego yo gufata Minembwe mbere y'iyo tariki. Ikigaragara iyo tariki bashobora kuzayizihiza AFC M23 na twirwaneho deja bamanutse muri iyo misozi bari mu mujyi wa Uvira. Birumvikana ko batangiye kujya uwo mujyi Isata Murenge. Murakoze bwana munyamakuru, ayo niyo makuru twari dufite, ariko mu ncamake hano nk'uko iki kinyamakuru cyabivuze
bavuze muraza kumva mwumve muri deployment bavuga mwumve nimba harimo centre ya Minembwe. Kabone nubwo bagerageje kubesha ngo bageze Kaziba niko bavuze kuri radio Wazalendo, ariko nta yandi makuru bakagombye gutanga. Ariko ikigaragara nuko nkuko muri bubikurikire muri icyo kinyamakuru biravuga ko deployment za FRDC, FDNB ndetse na IBU nabo ba les serpents noirs bavuze yuko muri ibyo bice bya misozi ya Minembwe deployment zabo ziri mu gace kamwe ka Minembwe, izindi ziri mu gace ka Macyahina, izindi ziri mu gice cya Micwe, izindi ziri mu gace ka ya Mboci, izindi ziri mu gace ka Acyamba, n'izindi ziri mu gace ka Cyubwe. Aho ngaho niho ziri n'imirwano ikomereje Kanindi, Gakenke na Ruyi na Mavi kugeza kuri uyu munota. Ari makuru ari buze kutugeraho turaza kubagezaho imijiniro uko situation imeze. Bwana munyamakuru, ndatekereza yuko iyo niyo mamba y'amakuru twari duhishiye abakunzi bacu. Murakoze. Yes, ngayo nguko rero yari mugenzi wacu rwose twari turi kumwe muri iki kiganiro ni Ngoga. Ubwo rero reka tubashimire, turaza gusubira mu yandi makuru. Reka turagarukana mu kanya na Vincent tureba ibyavuye muri press conference ari mu bayikurikiranye, aho turaza kugenda tureba ibiri kujya mbere. Ngayo nguko rero turaza gusubira mu yandi masaha. Mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official. Tandukana no gukoresha ibirori ukabura abagutegurira amafunguro meza. Prodishes niyo kampani imwe rukumbi igutegurira amafunguro meza afite isuku kandi asirimutse, tuyakugezaho aho waba uherereye hose. Wari uzi ko iyo mwakoranye na Prodishes tubazanira amafunguro aho muherereye hose? Yego, tugaburira abafite inama, ubukwe, anniversary, kitchen party ndetse n'izindi event zitandukanye. Ubuhanga bwacu ni ndashyikirwa kubera ko dufite abatetsi bakabuhariwe bakugezaho amafunguro aho uherereye hose. Mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri 078 75 89 153. Prodishes, the best food delivery for events.